Kei te whakatūwhera te iwi o Ngāti Kahungunu i ona kuaha umanga ki te iwi o Haina. Ahakoa te ata hua o te whakaaro, he whakatūpato anō wā ētahi o ngā uri o te marae o Kohu Pātiki. He hui i pōhe he ētahi o te hau kāinga, hei tui a rātau me Haina ki raro o te korowai umanga. E aiki tā Ray Puna, i hara mai ke te minita ki te hoko i tēnā tauira whakatū teihana hiko. Whānau, we're talking together, collaborating and getting ourselves ready to do business with China. It's to do with power generation, sustainable green technology, Māori style, Māori way of thinking, Māori engineering. Ai, ngā me katoa, hako ngā me pūtaia, ngā me whakatika ngā awa, ngā mona no hoki, kei rātou te pūtaia, engari kei mātou ano hoki, tērā momo mahi. Ro te taurua mano i tīmatai a Ray Puna ki te rangahau i te kaupapa whakatū teihana hiko ki runga i ngā whenua Māori ki te tahai o rātau marae. I te rāne ka puta te kōrera a te tangata umanga o Haina kei te pirianga ai e ki te hoko i tala kaupapa. Ko te ki a Ray e korea e whakae ki a Otirano i ai te whakatū teihana hiko ki runga o ngā whenua Māori. I learned there will be the opening of a Chinese cultural festival here in Napier and this Hawke's Bay region. So at the invitation of the Chinese community as well as the city councils, my wife and I and my colleagues are here to participate. Okay. Pai mo te marae hoki, ka te mai me ki tēnei rōpū, pai ki te tukuati me ki ngā hiko ki ngā kāinga o te marae nei. I whai taima te minita pūngā o Haina ki te mātakitaki i te rōpū kapa o Kohu Pātiki marae. Kei ngā wiki e heke mai nei ka whakatuwherehea e Ray Puna tana teihana hiko ki te ao. Joe Glenn, Te Karari.